Antarktik, najhladniji, najvjetrovitiji i najizolovaniji kontinent na svijetu, predstavlja jedno od najnetaknutijih prirodnih staništa na planeti. Sa beskrajnim bijelim prostranstvima, ledom koji se proteže hiljadama kilometara i ekosistemom prilagođenim ekstremnim uslovima, Antarktik je jedinstveno mjesto koje iziskuje posebnu zaštitu. Ovaj kontinent nema stalnih stanovnika, već je dom samo naučnicima i istraživačima koji dolaze u misije sa strogo definisanim pravilima ponašanja. Kako bi se sačuvala prirodna ljepota i delikatna ravnoteža ovog regiona, međunarodna zajednica je uvela niz zakona i protokola kroz Antarktički sporazum iz 1959. i dodatne protokole o zaštiti životne sredine. Ova pravila osiguravaju da ljudska aktivnost, bilo naučna ili turistička, ima minimalan uticaj na okolinu. I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Juske, a u današnjem videu ćemo pričati o nekim od najvažnijih zabrana na Antarktiku, koje su osmišljene kako bi očuvali jedinstveni ekosistem, spriječile zagađenje i osigurale da ovaj kontinent ostane simbol međunarodne saradnje i miroljubivog istraživanja. A vi koji niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i ostavite like na videu kao znak podrške. Krećemo! Eksploatacija prirodnih resursa na Antarktiku, poput rudarenja ili bušenja nafte i gasa, strogo je zabranjena. Ovo pravilo je dio protokola o zaštiti životne sredine Antarktičkog sporazuma, poznatog kao Madridski protokol, koji je stupio na snagu 1998. Ovaj sporazum predviđa da se Antarktik koristi isključivo za naučna istraživanja i miroljubive svrhe kako bi se očuvala njegova prirodna staništa. Eksploatacija resursa bila bi katastrofalna za jedinstveni ekosistem kontinenta. Iako postoji mnogo teorija vezanih za postojanje vojnih baza na ovom kontinentu, i ja sam to spominjao kroz vide, na Antarktiku su zvanično zabranjene sve vojne aktivnosti, uključujući testiranje oružja, postavljanje vojnih baza ili izvođenje manevara. Antarktički sporazum iz 1959. izričito navodi da se kontinent ne smije koristiti u vojne svrhe, već isključivo za miroljubiva naučna istraživanja. Ovo pravilo osigurava da Antarktik ostane zona bez konflikata i političkih tenzija. Unošenje bilo kakvih stranih biljaka, životinja ili mikroorganizama strogo je zabranjeno. Invazivne vrste mogu ozbiljno narušiti delikatnom ekosistemu Antarktika koji je prilagođen ekstremnim uslovima. Na primjer, sjemenke koje bi se nehotice unijele na obući mogu da proklijaju i ugroze autohtone vrste. Zbog toga su svi posjetioci obavezni da temeljno očiste svoju opremu i odjeću prije dolaska na kontinent. Zagađivanje vode, vazduha i tla na Antarktiku strogo je zabranjeno. Svi oblici otpada, uključujući plastiku, hemikalije i ulje, moraju se ukloniti sa kontinenta. Na naučnim stanicama postoje sistemi za reciklažu i upravljanje otpadom, dok turistički brodovi podliježu strogim ekološkim standardima. Svi posjetioci, uključujući naučne ekspedicije i turiste, moraju poštovati stroga pravila upravljanja otpadom. Sav otpad, uključujući i ljudsku kanalizaciju, mora se ukloniti sa kontinenta i zbrinuti na odgovarajući način u matičnim zemljama ili drugim odobrenim lokacijama, jer jednostavno, kao što sam već ponovio 100 puta kroz video, bilo kakvo zagađenje u ovom slučaju i ona najmanja količina smeća ili kanalizacije može ozbiljno narušiti prirodnu ravnotežu i ugroziti lokalnu floru i faunu. Na primjer, većina istraživačkih stanica i brodova koristi posebne sisteme za tretman otpadnih voda. U nekim slučajevima ljudski otpad se zamrzava ili osuši i zatim prevozi sa kontinenta brodom ili avionom.
Antarktik je dom jedinstvenih životinja. Tu su pingvini, foke i kitovi koji su zaštićeni međunarodnim zakonima. Sad, ljudi ih ni pod razno ne smiju hraniti, ometati, povređivati ili loviti. Pri posmatranju divljih životinja moraju se poštovati pravila o distanci kako bi se spriječilo narušavanje njihovog prirodnog ponašanja. Čak i prekomjerna buka ih može uznemiriti. Komercijalni ribolov na Antarktiku je strogo regulisan od strane Komisije za zaštitu živih morskih resursa Antarktika. Prekomjerni ribolov bi mogao ugroziti morski ekosistem, posebno vrste koji su ključne za opstanak drugih životinja, poput riba poletuša, koje predstavljaju osnovnu hranu za kitove i pingvine. Ribolov je dozvoljen samo u naučne svrhe i pod strogim uslovima. Svaka gradnja na Antarktiku mora biti unaprijed odobrena od strane međunarodnih tijela koja upravljaju kontinentom. Ovo uključuje naučne stanice, skloništa i druge objekte. Građevinski radovi moraju biti izvedeni tako da imaju minimalan uticaj na okolinu i moraju se ukloniti nakon završetka misije ili istraživanja. Nuklearni testovi i skladištenje nuklearnog otpada su također strogo zabranjeni na ovom kontinentu. Sporazum iz 1959. također predviđa denuklearizaciju kontinenta kako bi se spriječilo kako ugrožavanje životne sredine, tako i globalne bezbjednosti. Ova zabrana uključuje i upotrebu nuklearnih reaktora, osim u specifičnim, kontrolisanim naučnim eksperimentima. Iako turizam na Antarktiku nije zabranjen, aktivnosti koje ugrožavaju prirodnu sredinu, poput prekomjernog broja posjeta ili ometanja životinjskog svijeta, strogo su regulisane. Turističke organizacije moraju slijediti smjernice Međunarodne asocijacije turističkih operatera na Antarktiku kako bi osigurale minimalan uticaj na okolinu. Svaka posjeta na Antarktiku mora biti odobrena od strane zemlje članice Antarktičkog sporazuma. Ovo pravilo je posebno važno za one organizovane ekspedicije koje moraju osigurati da njihove aktivnosti budu u skladu sa međunarodnim zakonima. Neovlaštene posjete smatraju se nelegalnim i mogu dovesti do sankcija. Želim da se nadovežem na zabranu unošenja invazivnih vrsta, to jeste u ovom slučaju uvođenje pasa. Uglavnom, uvođenje pasa na Antarktik zvanično je zabranjeno 1994. u skladu sa pravilima zaštite životne sredine definisanim u okviru sporazuma o Antarktiku. Ovo se proširilo i na druge kućne ljubimce, mačke, ptice, glodare i sl. Kako bi se jednostavno smanjio rizik od narušavanja prirodne ravnoteže. Iako su u prošlosti psi, a posebno husky i druge rase saonih pasa igrali ključnu ulogu u istraživanju Antarktika. Inače, od početka 20. vijeka psi su korišteni za vuču sanki i transport opreme kroz snježne i zaleđene predjele. Primjer je poznata ekspedicija Ernesta Shackletona, koja je trajala od 1914. do 1917. u kojoj su psi bili nezamjenjivi za opstanak tima. Također trebam spomenuti i to da sve životinje koje se koriste u naučne svrhe na Antarktiku moraju biti uklonjene nakon završetka istraživanja.
Sad, što se tiče spomenute ekspedicije, ona je bila jedna od najpoznatijih antarktičkih ekspedicija, koja se istaknula po svom heroizmu i preživljavanju u ekstremnim uslovima. Shackleton je planirao da prvi pređe Antarktik kopnenim putem, ali se ekspedicija pretvorila u borbu za goli život nakon što se njihov brod Endurance zaglavio u ledu Vedelovog mora i na kraju potonuo. Shackleton i njegova posada proveli su mjesece plutajući na santi leda prije nego što su uspjeli da dođu do ostrva Slon, udaljenog i nepristupačnog mjesta. Odatle je Shackleton sa nekoliko članova posade krenuo u opasnu plovidbu čamcem do južne Džordžije, prešavši 1000 kilometara kroz olujno more. Nakon dolaska na ostrvo morali su preći na istražan planinski teren kako bi stigli do Kitolovske stanice i zatražili pomoć. Svi članovi posade su na kraju spašeni, iako su prošli kroz neverovatne poteškoće. Inače, ono što je zanimljivo jeste da je olupina broda pronađena tek 2022. skoro 107 godina nakon što je potonuo. Bila je savršeno očuvana na dnu mora, zahvaljujući hladnim i mirnim uslovima u tom području. To otkriće je bilo veliki istorijski i naučni uspjeh. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Vica, Marko, Ivan Markotić, Danijela, Danilo Đurđić i Sara. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.